n'umunyeshuri bamwoherereje filime ya porno, video y'urukozasoni yimwoherereje baricaranye. Wagihehesiwe amwoherereje porno bicaranye. Dore umuginga nyoherereje filime y'urukozasoni za filime z'ubusambanyi. Mwari barahindukira. Nibiki bijya mbere aho? Ntacyo. Mwari mavaye nibiki bijya mbere? Kumbe hari umukobwa boherereje porno. Nothing, ma'am. Ntacyo mada. You both leave the class now. Mwese mutsukire mu ishuri nona. हमारी गलती नहीं है मैम. Mwari mu makosa saa yacu. Reba hano muhiti ni woherereje Aria filime y'urukozasoni. Ninde wabwiye ngo muzane telefone mu ishuri? Mwari mu kureba Yesu Kristo we ibaza umunyeshuri woherereza umwana w'umukobwa porno. Mwari mu yarababaye koko porno ni ibintu nyine njya numva savimba mbwira. Ngo ni filime z'urukozasoni ari John Wenga zigurisha abakiriya zita ubukwe ngo nge ncuruza n'ubukwe. Zan. Give me your phone. Meriza telefone yawe. Sorry, ma'am. Madam babare ngo bakita muhiti. Telefone yawe irihe wanzerereziwe. Paka last time. Ntago nzongera kubikora. Ntago nsubiramo. Meriza. Icyana cy'igishuri gifite amatelefone filime z'urukozasoni ntago ndebere. Urabona urwego abanyeshuri bacu bamaze kugeraho. Amwambura telefone. Ni mwarimu. Azan. Idirisha kuri etage hejuru anaga telefone umwana. Ya yindi y'udukamera dutatu warye twunguke. Ubabwire n'ababyeyi bawe baze bandebi. Mwana we n'urwana rw'ururara rwitwa muhiti. Telefone yarwo barayimennye. Ari ibi ninjiriya ninje nibite. Mwoherereza utwabana isa.